U istočnoj Slavoniji Zadar je stigao u goste BSK Bijelom Brdu. Bio je to dvoboj dviju otprilike podjednakih momčadi. Domaći su Zadrane dočekali u uzlaznoj putanji. Pobjeda protiv jakog Dinama 2 i remi protiv Osijeka svakako su dali vjetar u leđa slavonskoj momčadi koja se protiv Zadra imala pravo nadati pozitivnom ishodu. Prvi udarac prema vratima bio je onaj domaćih, ali mlaki pokušaj Šimičića. Bender hvata bez problema. Tvrd uvod nije ponudio puno pravih prilika. Zapucali su Bjelobrđani još jednom u 22. ali još jednom je to bio relativno bezopasan pokušaj. A onda šok za goste. Ištvanić je prihvatio loptu i prizemno je uputio prema Benderu koji je slabo reagirao propustivši je kroz ruke za neočekivano vodstvo domaćih u 25. minuti. Solidnu priliku imali su žuto-plavi u 32. Čikvar je prohujao po desnoj strani, ali na povratnoj lopti neprecizan je bio Marko Mlakić. Zadarni su se probudili u posljednjoj trećini drugog poluvremena, preuzeli inicijativu, a kruna toga bio je Jerbićev pokušaj koji brani Ilinčić u 43. U nastavku sasvim druga priča. Zadrani furiozno otvaraju drugo poluvrijeme. 48. minuta Ilinčić zaustavlja Repićev pokušaj. Minuta poslije, opet velika prilika za gol Zadra. Kristijan Jurić opalio iz trka, ali opet na mjestu bio kapetan Bijelog Brda. Zadrani su bili neumorni. Vatreno je pred golom domaćih opet u 51. minuti. Prvo Knežević sjajno propušta za Begića, ali je tu i treći put bjelobrdska hobotnica Ilinčić. U nastavku akcije Knežević je zakasnio na ubačaj glavom. Kad su se igrači BSK odhrvali svim prijetnjama, odvažili su se i oni na izlazak prema naprijed. Međutim, Mlakić puca preko vrata. Zadrani su se uspjeli naplatiti za sve promašaje u 61. minuti. Pranić je rukom dobacio do 16-terca. Rešić je pao u kaznenom prostoru. Nije bilo potrebe za sudačkom intervencijom jer je Ljano Slohinski odmah zatim pospremio loptu u mrežu za izjednačenje. Heroj Bjelobrđana u drugom poluvremenu još se jednom iskazao u 78. kada je obranio neugodan udarac Repića. Do kraja većih prilika više nije bilo. Svaka momčad je bila bolja jedno poluvrijeme, ali je dojam da su Zadrani na kraju mogli odnijeti sva 3 boda u Dalmaciju, da nije bilo Dražena Ilinčića. Bijelo Brdo nastavlja pak pozitivan niz koji su započeli pobjedom protiv Dinama 2. Mislim da smo danas odigrali jako kvalitetnu utakmicu, 70 minuta, više nego dobro, gdje smo maksimalno dominirali i bila bi stvarno sportska nepravda, evo kao što je kolega mi rekao da smo izgubili ovu utakmicu, ali kažem, evo na kraju su oni u 90. minuti imali šansu, tako da nekada se to naplatiti i pusti promašaj. Pa prije svega želim čestitati jednoj i drugoj ekipi na osvojenom bodu, mogu otići na stranu Zadra, mogu otići na našu stranu ova pobjeda, iako moram biti realni i priznati da je ekipa Zadra imala možda više od igre, imala je bolje prilike, ali evo mi smo na kraju ipak u 90. ili 92. imali zicer za pobjedu, nismo zabili, tako na kraju kad realno sagledam stvari moram biti zadovoljan ovim rezultatom s onim što je pokazalo stanje na terenu. Prije utakmice naravno da ne bi prihvatio taj rezultat, ali ono što se danas odigralo ovdje, ovo je realan ishod utakmice.